Pemirsa, penglimbakan sektor pariwisata ring Denpasar dahat becik selami galah libur lebaran warsane mangkin. Keuningin tingkat okupansi hotel nincap kantos sieda 1%. Karena niducap sangkaning akehnya ni pengrauh wisatawan domestik sane liburan ke Bali. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Desire Mulyani Mausang sekadi rahina katahnyane okupansi hotel ring Denpasar sawetara 50 kantos 16%. Nanging ring masan liburan warsane mangkin kauningin nincap sawetara ulung dasa kantos sieda 1%. Lianan punika fasilitas kawasan Sanur taler ngelimbak dados daya tarik wisatawan ke Denpasar tios angken genah wisata taler kawigunayang oleh krama genah mau olahraga. Desire ngowohin wisatawan sanerau ke Denpasar, akehan wisatawan domestik sekadi Jakarta, Bandung utawi Surabaya. Duaning asa punika wilangan sareng wisman nenten dahat mabinayan. Wisatawan domestik kantos 16%, raris mancanegara petang 10%. Lianan punika ring puncak pengerah wisatawan ke Denpasar, memargi ring tanggal kalih 10 April sane lintang, raris rahina benjang nyani kauningin tedun, raris ring tanggal kalih 21 April mewali nincap. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.